Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bot uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ke ta hote July ni sim som thum lakhat ni kho a Thusoh Lahkhom ho Kerala gam sunga Wayanad district sung munchum chuma mun anachim zin mi som ko le thum in thina anato un chule mi zakhat le som ni leget lam anake sukha ovin hi thina to la chun numeila chapang tampi apang in hi Kerala chief minister pan anasaina a Thusoh Lahkhom aphenga chun mun anakai hi ati agencies chom NDRF army le adangdanga kon ki tho khom in mi hol na le ki su kha na nei ho abui pi ovin hi authorities ho saidan in mi tampi zo hi chi bonang tuizin alho amang de in aging cha ovin hi hezai chun NDRF a kon team thum army personnel jani la somni langa chule navy personnel honjong panha te in ala ove akiti mi hol mi hu do na kinchu goha ta azu zia dei banga chila thailo hidan authorities on a season district authorities on district sunga mundai kiti munchim in a ha to kha di sanamun ho a lenaman dingjong agong uve akiti gamkai pachum pi hi ki chot man thai hitalowa hi Prime Minister Narendra Modi intel so chunga ki thopina pi a hiding dan ana phongdo in chole tina to ho chunga dangka lak ni chi compensation a pi ding a hidan jong ana phongdo in a hi Shil to go Lahkhom leho akon to pondung zuizin North Korea lam kailubu Kim Jong Un in achanu Kim Yu A chu khunung le amma hin kheldi in agung e ativin a hi hichi ginchat thu hi chom har ka ngai to ki se Halloween achi sa kumni masanga pat Kim Yu A apan asasa dan le phale ni kho ahung chi chana aman cha dan ho akon het the hi ativin a hi achi sa kumni zawa pat kin gun len ho zo sia apa ko ma in pan ala jing na bana tun kha pen sepaite za bol na kin gon gam sunga million milal zo se pan na kin azong alai lung ta pan sa an hi kum chapang cha hi jing banga apan aman cha le akiloi pidan hi apa Kim Jong Un hi helding hi dan South Korea spy hon an season hi Kim Jong Un hi khang tha cha hi jing banga ta sa dam lo na za chom ne hi sia adam thailo to ki kotna nailam cha kum sot lova apan mun mopo na hi achanu Kim Yu A hi api thel jin jong a season hi Manipur a majority maitaiten minority Kuki zo chate thagam na dinga to gon a hin chi pi panaw thasom le thali zo in Manipur chief minister Biren Singh in Manipur a buina chungchang thu se di in Indian prime minister Narendra Modi akimutu pin hi Manipur thu a taw khom na hlan hi a khat veina a hin lai e tin thulut in asai e hi chi khau khom na hi Union Home Minister Amit Sat le Defense Minister Rajnath Singh in jong a uplan in hi Prime Minister Narendra Modi to kimoto ding daina a Manipur Chief Minister Biren hi nini masanga Delhi lung ahitan hichi meeting hin positive result aso sa 18 thulun sai e Prime Minister pa hi Manipur mi pi tele opposition party hon ipizia achi sa kum khat version Manipur buina thu a kam ke lawa hamtin do na zong anai un hi Congress hon Manipur a tu nai cha lok sabha election seat ki chuna thu seat ani a golzo na nei u ahin Manipur Governor Anusia Uki in apan mun adal ha zo a Assam Governor Lakshman Prasad Acharya hinga thunei na pi la hi zo a hichi meeting hi hung ke gong hi dan thulu in sai e Governor Uki in athunei na thengta a pi la nai lo in Raj Bhavan Manipur in exa officer a aki engage no ho ata do na lai un hi atha be a Supreme Court judge ding out appoint ki bol Justice Ccpur Singh in Manipur Raj Bhavan muna Governor Anusuya Uki to akimuto hlan in Governor in Manipur akon Supreme Court Judge Maspain ahisin ato ding lenta ahidan asay in gamsunga chamna theina ding a panla ding in atil khaw in chule maban azong hunglo hing taw pe ding in zong thalo na anai in hi
Congress General Secretary Jairam Ramesh in Manipur Chief Minister hi Indian Prime Minister to kimutu nalon ahi Manipur building invite abrahinam Prime Minister in Ukraine vilna anay masanga Manipur a building hinam tin do nazong ananay in ahi Manipur buinizia Tina to mi zanil asom nilakhat illa alone nay lawa galza mipi sangsom valhi Parliament a officer ta remarkable na akhabay channa hinalay 18 tulot in asay in ahi. Congress lamkai Jairam Ramesh in Manipur Chief Minister Biren Singh le Prime Minister Narendra Modi damna saithang na nasatin ananaizin lim photograph chu hoilange hitam anatin July ni simsom ni lako ni hoa Jairam Ramesh in exa na post na tu singka Thusoh hon controversial Manipur Chief Minister le non-biological Prime Minister in closed door meeting anailhon anasodo ovin hicha chun amma le amma chana kia akisa le Defense Minister tenizom anapang inahi angay nan hitabanga khom na umting le limho exa post akibol sinahi ahin Narendra Modi ahin Biren Singh koi machan ata dolhan pod ahi ahilo ngap le kho na chu amlo ham Arunachal Pradesh Chief Minister le Prime Minister khom na zo Prime Minister office in anata do in ahitin tweet anabol in ahi July ni sim som ni lege ni hwa azong Congress lamkai Jairam Ramesh in Biren Singh chunga nasata demna ananaizam Manipur mi piten gamsung thuno le buina thua Manipur Chief Minister le Indian Prime Minister Narendra Modi in one-on-one ataw hom na anailhon hinam tin hetnum na anayove anati ahi achi sa July ni simsom ni lege ni hwa achu Manipur Chief Minister Biren Singh jong dalhi khupia BJP Chief Minister conclave a anapang a chuzawa Prime Minister to Manipur gamsung poina thu ataw hom na ananailhon a NDTV in report anabol ahi hethai khat chu Thusoh hi opposition party hon Manipur gamsung poina thu a Prime Minister Narendra Modi pressel hata pilai u ahin jong la achi sa parliament section July ni simni ni ho azong Prime Minister pa haulim lai ta azong opposition party hon Manipur thu a kholang sapna anei u ahi Indian freedom fighter le Azad Hind Force INA anaput do Netaji Subhash Chandra Bose asopite akon atuswan Chandra Kumar Bose and Netaji Subhash Chandra Bose lung Japan Renkonzi Tempera kun August nisim somlege 2024 sunga India apolo ahinading in ngena Indian Prime Minister Narendra Modi hinga ananilsin ahi Chandra in asain a Netaji chu India in chamlat amu zawchun gamsunga ahong kinu lenu min ahi hilla lena to se na to ta zain analo samtai za cha ta khachu Netaji lung Renkonzi Tempera akikoidan hi za cha ta hetin Chandra chun anasaize Prime Minister Lekha Hetna chun Central Interestim di lauta ki saina thu nga ahi nading a final statement asodo nading ovin nge nazong anaizin ahi amana saina a NDA le government in pan anala over anapondo nawa kichi ta he thezin Netaji chu 1945 kum August ni simsam laget ni ho a Taiwan mona lena to sit za na thi ahi ati hichu national le international akon khurgil na somha akon ki phongdo anahi Kuki zo chate ding a kithang at India sunga civil service examination lempen Union Public Service Commission noya 2023 kuma thinbe na ke phondo tolharin Kuki zo chanu chapali ta in lol hinna ahin mu ovinahi amaho chu Caroline Chinthia Moy IPS Jinjau Kim Tungnung IPS Christopher IRS IT chule Dominic Hawkip Indian Trade Service Alol hinnaw chunga muntina kon ke pathu seinile til khona umjing in ahi bangset ta thil so khat ache sa July ni sim somni le ko ni khoa Tamenglong District Headquarter hoba dim thanglong ko amun chimzi nupi khatle achapa in thina anatolhan in ahi thulut ki mudung zuizin in sungmi pa panna adang mi ni injong ki su kha na anaize ati ki su kha na nei mi pa chu ring sin lun ka mai akum somthum ahin police constable Tamenglong police station ataw ahi akiti
akisut kha na mahan sajin Imphal lama len na apo hidan Thusoh chuna saibe he thai chu North East kamsunga atia Manipur Mizoram Nagaland Tripura state ho ani khoni ni sung gozo in yellow warning jana pha dingdan Indian Meteorological Department ten an phongdo sa ahina chunga gamsung mun phabab go hata a anazu zia bangsi na chu analhung ahi akiti Gincha ta thulut dung zoizin achi sa July ni sim somni lako ni halam nidan khat level in Kuki zona media adinga common political platform khat sim do hitai akiti hichekin gunchulam ka khopya taw khomna ana umma Mizo People Council MPC Mar MP Kuki MP Manipur chule adang stakeholder pachompin pan ala in akisaisin hi maban ahung hungding August khatok lama taw khomna umkina platform malamding sim tu khomna committee members on hendo hiding ahidan thulut in asaisin hi Ahung lungding Manipur State Assembly a Kangpokpi Ccpur hopsunga Zaliangrong kuho Tamenglong le Noney district a koilut reorganization ahina ding in Zaliangrong Baudi Zaliangrong Youth Front Zaliangrong Students Union han Manipur Chief Minister henga lekha selut na anizun ahi hechi thu hi phat so piapat kidezing Zaliangrong te demand khat chu hi ati naw bana Tamenglong district hopsunga Zaliangrong kuho chu achi sa 1933 kuma ki vai hom na nawa na ding a British vai hom 10 Sadar subdivision a anabia sa over chule 1969 kuma for example district full fledged namde anahi achu Zaliangrong MP te Hetna lova anaki bia sa hi aki achi sa 1990 kuma Union Home Minister Muhammad Sayed Palla Nawanga Zaliangrong kuho nungop dinga anomchu central government anadet talo si anato a po do hilo anhi hitize chun Chief Minister hichi churchampole Kangpokpi ho ma Zaliangrong kuho Tamenglong le Noney district nga agop phom na ding au district reorganization commission asem do a amo so ding in anasezun ahi Jin state government join forces on Jin state tantalan le hakha kika tantalan tangsip dinga frontline hardcore chi kem thum analo khum on ahi Asopper Khan hi 1777 battalion base ho namun ahin hichi attack ki bol na ahin join forces on mi somlanga lang athat un mi khat gar hin zaunan garwon tam ta zong amando ovetin thulut in asai e het thai khat chu chin government akon join forces hon hakha la tantalan ki ka a military council frontline stronghold camps ho hi achi sa July ni sim somni leni 2024 ni khwa akon attack ehin bol pan u ahitan du chenin kem group alun khum tawin mai pum zaunan adang kem thumjang akham ga zo vetin thulut in asai be in ahi achi sani khosunga coordinating committee on Manipur integrity ko komi in Manipur akon Assam Rifles ho la do ahina ding a nge na Prime Minister henga anapi ding u hidan Manipur akon Assam Rifle ho la do ahiding kiti hi tu nai cha BSF ADC PK Mr Pondung zui a kinego ahi atina to kemat in ITLF in July ne simsom thumni hon dombu na press release anabol un ahi Press statement chun Manipur buina sunga meitei mitam zoten amho deilam le ngaidan a pamlo ho atup dan ulle amho academics le right activity ka sanjing zong FIR abol khum dan u anamin pha umin he chule thudi le kita ta a alang to gel chunga na to na chil ha pi Assam Rifles te do na anai jing dan ulle anu meite ho lam di lo ta a aman naule meite community ten state institution jo se athane khom over central forces ho chungjing azong thune khumding agon na ho chunga haten demna ananei su nahi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe